asa n'uwibasira u Rwanda. General Kayumba Nyamwasa akaba yongeye kumvikana avuga ku kibazo cya M23 iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kayumba Nyamwasa washinze umutwe wa RNC Rwanda National Congress urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yongeye kumvikana avuga ku kibazo cya M23 n'akarere kose muri rusange. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Serge Ndayizeye nawe wayobotse umutwe wa RNC Rwanda National Congress ejo ku itariki ya 14 Mutarama 2023, bwana Kayumba Nyamwasa yavuze ko impamvu ituma ikibazo cy'umutwe wa M23 kitarangira biterwa nuko abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC batumvikana kandi batanizerana. Bwana Kayumba Nyamwasa yakomeje anenga umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba avuga ko ibihugu bigize uyu muryango bizi neza aho ikibazo cya M23 gituruka, ariko aho kugira ngo bakirangize bagahora bagica ku ruhande. Yagize ati ikibazo cya M23 cyagaragaje ko hari abantu batumvikana kandi batanizerana umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Barabizi neza kandi ko bahora babivuga ati mu matamatama, ariko aho kukirangiza bakora ati bahora bagica ku ruhande ati na gahunda baba bapanze zose kugira ngo bagikemure zihora zipfa ati muri buriya buryo ati kubera kutizerana. Bwana Kayumba Nyamwasa yongeyeho ko intambara ya M23 nta mumaro ifite, ndetse ko binagaragaza ko mu mikorere y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba harimo ikibazo gikomeye. Ubwo yabazwaga uko abona ikibazo cya M23 cyakemuka, yasubije ko iki kibazo cya M23 ngo cyakemuka ari uko ubutegetsi bw'u Rwanda buvuyeho. Benshi mu bamukurikiranye amagambo ya Kayumba Nyamwasa bemeza ko n'ubusanzwe nta cyiza yavuga ku Rwanda kuva yahunga mu mwaka wa 2010, atinya gukurikiranwa n'ubutabera kubera ko tuzuye inshingano ze, ubugambanyi no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Akimara guhunga akerekeza muri Afrika y'Epfo, yateguye ibitero bya za grenade byibasiye abaturage b'inzirakarengane mu mujyi wa Kigali, byatumye akatirwa n'ubutabera bw'u Rwanda bumuha igihano cyo gufungwa imyaka 24, yamburwa n'impeta zose za gisirikare. Ibi byatumye ahinduka umurakare, atangira gusebya ndetse no guharabika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame utarigeze wihanganira amafuti ye. Nibo bashinze umutwe witwara gisirikare uzwi nka P5 agamije kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ariko ntibyamuhira kuko abarwanyi b'uyu mutwe abatarishwe bafashwe mpiri, barimo General Major Mudatiru wari uyoboye, bisanga mu batabera bw'u Rwanda. Ariko ku isonga mu bashinze umutwe wa RNC ufite inshingano zo gusebya ndetse no guharabika ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse agashinjwa n'abayoboke w'uyu mutwe kugambanira Ben Rutabana waburiwe irengero, imwe mu mpamvu yatumye Jean Paul Turayishimiye, Tabita Gwiza, Rio Karegeya ndetse n'abandi bamuzinukwa. Gusa nyuma y'imyaka irenga 13 ari mu ibyo bikorwa ntacyo yabashije kugeraho, kuko nawe ubwe aheruka kuvuga ko mu myaka 12 RNC yari imaze ishinzwe igihugiye mu kubaka inzego zayo. Nubwo ahora yikoma u Rwanda, abo batangiranye umutwe wa RNC hafi ya bose bamucitseho bamushinja igitugu, ubugambanyi no kwikubira umutungo wa RNC, byatumye bitandukanya nawe bajya gushinga ayabo mashyaka. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nitegamiye kuri leta mu ntara ya Kivu ya ruguru ejo yagiye mu myigaragambyo isaba ko ingabo za Afrika y'Iburasirazuba EAC zasubira mu bihugu byazo. Bavuga ko ntacyo zimariye Kongo kandi zari zitezweho kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera ari Igoma. Mu ndirimbo zuzuye agahinda n'umubabaro niko yamashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yatangiye imyigaragambyo ku mugaragaro. Abayobozi bayo mashyirahamwe bari bahaye ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba iminsi 3 gusa kuba zagiye gufasha za Kongo FARDC mu guhasha imitwe yitwaje intwari rwanya leta ya Kongo irimo na M23. Ku mpapuro bari bafite hari handitswe amagambo agira ati iminsi 3 twahaye ingabo za EAC kuba zagize icyo zikora yarangiye, ngaho ni mugende yo mwavuye. FARDC nikomeza irwanya imitwe yose irwanya leta, dukeneye amahoro arambye muri Kivu ya ruguru. Abigaragambyaga bose bahuriye ahitwa Mutinga muri komini ya Karisimbi, bamwe bamanuka berekeza ku biro by'umuyobozi w'umujyi wa Goma, abandi bajya ku biro bya komine zombi arizo Goma na Karisimbi zigize umujyi wa Goma. Aha twahuriye na bwana Jacques Sinzahera, umwe mu bateguye imyigaragambyo kandi akabakuriye ishyirahamwe ya Mukakongo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Uyatangiye atubwira impamvu batera kwigaragambya umunsi ku munsi. Ni kumwarifu mkubwa ili alete polisi tusekirize. Turimo kwigaragambya mu rwego rwo guhamagarira ubuyobozi bwacu bushyireho inzego z'umutekano nka polisi ndetse na FARDC ziturindira umutekano urambye.
ntidushaka ingabo za Afurika y'Iburasirazuba kuko twazihaye iminsi 3 gusa, none reba irashize ntacyo tubonye kigezweho. Bagenzi bacu barimo gupfa muri teritwari ya Rucuru n'ahandi nko muri Beni. Ntabwo rero dushaka ba mukerarugendo mu gihe twebwe tutamerewe neza. Ubu ngubu icyo dushaka ni uko FARDC tubwira igihe iragira mu mirwano ikarangiza M23. Kuko murabizi amahoro ntabwo ashobora guturuka mu Banyakenya, Uganda cyangwa Barundi, ahubwo ni ikibazo kireba twebwe nk'abakongomani ubwacu. Kweli haitatoka kwa Kenya, haitatoka kwa Uganda ama kwa Burundi. Amani ya kweli ni swa Kongomani. Nyuma yaho bose baje guhurira hazwi nka entre president, berekera ku biro by'umuyobozi wa gisirikare w'intara ya Kivu ya Ruguru General Constant Makongba, aho babanje kurindirana ubundi bakomeza urugendo. Muri metero 30 gusa mbere yuko bagera ku biro bya guverineri, abapolisi bari bakwijwe mu duce twose two muri komine ya Goma, aho bari muri iyo myigaragambyo babarirwaga ku magana, batatanijwe n'inzego z'umutekano. Ibyuka biryana mu maso n'amasasu yarashwe mu kirere n'abapolisi, ubwo bageragezaga kwirukana bari mu bigaragambya, bose biruka buri wese yerekera ukwe. Ibi ntibyashimishije bamwe mu bari mu myigaragambyo kuko ubutumwa bwabo butageze ku muyobozi w'intara nk'uko babyifuzaga. Christophe Muyisa wo mwishyirahamwe Filimbi n'umwe muri bo. Kuri we abayobozi ba Kongo bagakwiye kugira ikibazo cy'umutekano cyabo bwite, byose ku nyungu za rubanda rugufi. Bashatse gutanga ubutumwa bwanditse ku buyobozi bw'intara ya Kivu ya Ruguru kuko turababaye cyane kubona ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugaragara hose mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ariko reba ukuntu barimo kutwirukaho badutera ibyuka biryana mu maso, kandi ibyo bikaba birimo gukorwa n'abashinzwe umutekano, aribo bagakwiye kuturinda. Ibyo rero bitwereka ko ubuyobozi bwacu bufite uruhare rukomeye cyane muri iki kibazo cy'umutekano muke hano iwacu. Abayobozi ubwabo bagomba gushaka umuturambye ku kibazo cy'umutekano muke, ariko icyo twebwe nk'abaturage tubategerejeho ntabwo ari cyo tubona uyu munsi. Turarambiwe cyane rwose. Ingabo za EAC nizigende, ariko ibyo badukorera ntibiduca intege. Turakomeza n'ubundi kugeza aho ijwi ry'umuturage ribwumvikane. Espoir Aspirine wo mu muryango waranira impinduka muri Kongo Lucha RDC ashinja ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuba zarateshutse ku nshingano yazo. Igihe kirageze ngo natwe dushyire hamwe mu kwishakira umutekano. Ibyo rero ni ngombwa ko tuvuga ukuri kandi ntawe dutinya habe na gato. Ingabo za EAC zigomba kugenda kuko zageraga hano muri Goma zatwijeje ko zigiye kurangiza umutekano muke, ariko reba ubu Abanyakenya barakorana na M23. Ibyo ndabivuga nshize amanga. Ubu barimo gukora ibishoboka byose ngo bagere ku ntego yabo yo kongera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, bityo n'abakazi kabo kagakomeza. Ntitubishaka na gato kuko turabona ari ikinamico kirimo kubera mu burasirazuba, kuko ubu turabona MONUSCO ya kabiri. Icyo kibazo abayoboye imiryango itegengwa na leta hano muri Kivu ya Ruguru bibazaho ku mikorere y'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba cyagarutsweho na Bwana Eritier Gashegu. Uyakuriye ishyirahamwe Vision pour la Victoire du Peuple mu ntara ya Kivu ya Ruguru rifite icyicaro kiwanja muri teritwari ya Rucuru, yasubije agira ati: turasaba kugira ngo iramitwe iheranira agateka kazira mu nzu zo mugizwe wa Goma ngo zibuke ba nyiri kibazo ba mbere ko ari FARDC ariyo ifite akazi ka mbere ko kugira ngo izana amahoro n'umutekano muri Kongo yose. Iyo niyo ifite igombe gufata iya mbere kugwanya M23 kuri EAC nayo ikaza iri gukurikiraho kugira ngo ibungu mukono. Muri iyo myigaragambyo abanyamakuru 3 bafashwe ndetse bakomeretswa n'inzego z'umutekano ubwo barimo gukurikiranira hafi kugenda. Abo ni Darius Aliasanka wa Radio Ijwi ry'Amerika, Merve Kiro ukorera Radio Blessing hano mu mujyi wa Goma, na Eritier Baraka Munyamfura w'ibiro ntara makuru by'Abafaransa AFP muri Goma. Aba bahise barekurwa n'inzego z'umutekano. Ku ruhande rw'abigaragambyaga, babiri nibo bafashwe na polisi ariko baza kurekurwa nyuma y'amasaha ne bari muri gereza. Uretse abanyamakuru bakomeretse, mu bigaragambyaga nta wakubiswe cyangwa akomereke. Muri iyo myigaragambyo kandi amashuri n'amaduka yerereye mu duce twahimbi na Virunga ntiyigeze afungura imiryango mu masaha ya mu gitondo kubera batinyaga ko imyigaragambyo iribuze guhindura isura, kuko ingamba z'umutekano zari zakajijwe muri utwo duce dusanzwe dutangiriramwe imyigaragambyo. Abateguye imyigaragambyo batangaje ko bari buze gukomeza kugeza aho ingabo za EAC ziri bugende. Kugeza ubu nta muyobozi wo ku rwego rwa leta urwarirwo rwose uragira icyo avuga kuri imyigaragambyo irimo kuba. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu gicamunsi cyo kuwa kabiri, umuyobozi w'umujyi wa Goma
Igoma yari yavuze ko ntawe wemerewe kujya mu myigaragambyo, asobanura ko igihugu kiri mu bihe by'intambara. Gusa bitabiriye imyigaragambyo ntibakanzwe n'ayo magambo kuko isaha bayiteguye bari batanze yubahirijwe. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Arakoze Jimmy Shukrani Bakomera. Hagati aho ku kibazo cy'inshingano z'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri Kongo, serivisi y'igiswahili y'Ijwi ry'Amerika yaraye ivuganye n'abayobozi b'ingabo za Kenya Igoma, basobanura ko ubutumwa bwabo atari ubwo kwivanga mu mirwano y'abanyekongo, ahubwo ari ubwo kubungabunga amahoro no kurengera abaturage. Abaserukira amoko y'abakongomani baturuka muri Kivu y'Amajyaruguru bahungiye muri Kenya basaba ONU gufasha kugira ngo umutwe wa M23 n'iyindi irwanira mu burasirazuba bwa Kongo ishyira intwaro hasi babone gutahuka. Ibisobanuro turabigezwa na Eloge Birikaneza uri Nairobi muri Kenya. Itangazo basohoye kuri wa gatatu bavuga ko ata mahoro bashoboka muri ako gace mu gihe hakiri ibihumbi by'impunzi ziri hanze y'igihugu. Abo baserukira amoko n'imiryango ituruka muri Kivu y'Uburaruko bahungiye muri Kenya bavuga ko baruhishijwe n'ubuhungiro. Bamwe muri bo bemeza ko bamazemo imyaka 27, ubu naho bagenzi babo basize muri Kongo bakaba bariko barasubira guhunga umutekano muke uri mu buseruko bw'ico gihugu. Ijwi ry'Amerika ryaronse itangazo ryabo rihamagara Joseph Nsanzubuhoro ahagarariye imiryango n'amoko yo mu ntara ya Kivu ya ruguru ivuga ururimi rw'Ikinyarwanda yahungiye Nairobi muri Kenya. Amenyesha ko hanini bifuza